Jispa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kung kajat beri ngidon tanggo bakat sanlak aye kay kebanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki jaga kaput dang long bangini keren ya kajat beri ko jingi na kata kadaw ko kipat ba ngidon kam banyo ikinong lam kipai ijngai kiba kam ijngai banya ka bau pat ba ula bani i ngilay ilupai ka jima ngala kren ni ka CB nadu kapor mga ranglong Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka Artil 371 ndre kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakarsyan day na mar kata kadaw ko kipat ba ngiseng ni ka party halor kini ki nongrim ki bas kem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh paniatay hapo parmen bonayam ni don kam Schwab pinwanra ya kaan wat pat pentrekam ya kani kaan ha Assam bari gini jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya kaan kabaniada ko kipat ba snotenak habalik keleng-keleng banyo snow kipat ba kilarai ban kersyan bakin kersyan prabet kat sabalik kipat ba kyong barden ngilarai ban kersyan pra wat huslai hang niru kat niu pai ba udon lada ombaro kibawan hangani ka jinglang kibala kersyan lupa nrengangit Don Shibun Pat, kibala Kersyan, kibala Rai lupa ban Kersyan, Hatarakti kibala Rai lupa ban Kersyan, yaga voice of the People's Party, hangani ka jingalang, kuat ban pek buat syatay sa siliang, tang kendiat, to kumlay Shibun, ngalabi ninang ni, Don tang kendiat kibam parakti, lebon kila rakti, kumlay Shibun, nagamta kito kiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai be ban kersyan upra ngasyukwa ban kren nakamta kitu kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadi ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay nga parai na marangadang don pring arjimut langan kersyan ka kongres ne ngan kersyan ne upra ne namar ka kongres su hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko dayok lat biang ka kongres hapo parlimen kan biang re em pai ba kata ka diga jing sutu bakla nga kwa banoy pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ka BJP kanum yolat ban sin syari kari India